Ithuba lokuthi namhlanje ngina 53 years old ngikhulume ngezinto ezayenzekalayo nginomnyaka ongu-12 ngizathena 13. Mina okwakuqala ngizokuthi ngilitshele ukuthi ngizalwa kuphi. Mina ngazalwa eBhumbu ngaphansi kwanduna uMsigana. Ngizalwa nguPhetty Ngwenya, umama kwakungumakhulu Manyathi. Ubaba waye nguSebhuku elabafazi abangu-5. Ngomnyaka ka-83 sasihlele ekhaya ngabo-11. Ubaba wangicela ukuthi khona ngihambe naye engadini siyovala isikhala lapho kwakungene kona amadonki adla. Kuthe kunjalo sihleli lapho lo baba uyagamula, mina ngangihleli. Khona into eyayenzakalayo eyayisimanga angizange ngamtshela ubaba, but ngabona igundwane liphethe umntwana omncane obomvu omutsha ligijima langena emlindini laphuma lagqibela umntwana lapha igundwana labaleka. Mina ngazibuza ngimncane ngithi kwenzakalani, kuyini okwenzakalayo, ngazithulanga azange ngamtshela ubaba. Kuthe kunjalo ubaba eqeda laphana wathi asihambe mfana sesiqedile, asahamba sahlala nje laphana phansi. Kwabuya umalume nomfazi wakhe, sihleli kumnandi, bajabulile abantu, akulanto nje embi esicabangayo nje. Sasicabanga into eyi-1 kuphela, igugurawundi. Sithe sihleli ngabo khonapho something like ngabo-12 sezwa umdumo wemoto. Imoto lana yayidlula ngespeed esikhulu kakhulu. Kwakuyisantana. Ngabheka emotweni lana abantu lana bawuthi uma bedlula baphakamisa izandla, kwakulamasotsha angu-5 phakathi. So lathi saphakamisa izandla sithi mhlawumbe baya kuphi, somewhere eCholocho or baya kweminye imizi, mhlawumbe bayakwenza izinto zabo, ngoba vele babehamba bebulala abantu ngesigaba. Sihleli nje kanjalo nje, imoto lana idlulile ihambile nje, akulanto esicabangayo. But mina myself ukhona into engangifile emzimbeni wami, ngangifila ngi-weak, ngilezi, ngakwathi ukwenzakalani vele. Kuthe kushaya abo-3 yaqhamuka imoto lana. Umuzwa wakithi wawule fence, kule gate livaliwe. Ubaba wayehleli nomalume nje kwesinye isihlahla nje sasilaphana, lathi sasihleli kumama laphana, ugogo, umama, abantwana abancane abangu-2, umfana oyi-1 umntaka anti, lo mfazi kamalume ongumtswana owayezithwele. I think she was about to deliver. Imoto lana siyayizwa nje imoto letshintsha amagiya. That time umzimba wami waphongu, something tells me that something is gonna happen. Imoto lana ngiyibona iya-indicator, umalume uyasukuma. It's like amasotsha lana ahla jumper angu-3 ahla jump emotweni. Umalume umewokha laphana, uma yethi yavula igate imoto yangena, bayamkhahlela labantu abangu-3. Bamtshela ukuthi kalale phansi. Ngibhekile nje ngithi kwenzakalani lapha manje, lapha sisenkingeni la. Udriver lana upaka imoto lapha eceleni nje, nguyo ose-controller everything. Utshela umalume ukuthi umalume kalale phansi. Bafowethu, into engayibona laphana ibuhlungu kanjani. Sorry guys. Kwathi kunjalo umalume elele phansi, kwakhutshwa ingqamu yafaka lapha ku-AK-47. Umalume wagwaza lapha emuva, ingqamu yaphuma lapha esifubeni yahlaba phansi. Umntana abantu elele enjalo. Beza kubaba laphana, bafika bathatha isithupha sikababa. Ngibhekile nje yonke into eyenzakalayo, bathatha ubaba bamfaka kwenye indlu lapha ne-1 yayingatshiswanga. Msho babethatha imali ngoba ubaba wayenesitolo esasisaplaya nje indawo lapha eziningi laphana. Bamthathela imali. Into engayibonayo isenziwa kubaba laphana, bafowethu, umfana lo wayelebhawudo lemoto leli
elalibothwe ngewayila kanje. So ubaba kwakuthi akame abe stand up kanje bemchaya lapha emazinyweni la kuthe ngaviki. Uyazi ukuthi khona uma uchaya ngensimbi ukuthi ungaviki ungahlaba umkhosi. Yazi into yankona yayibuhlungu kanjani. Uma beqeda lapho kwathi ubaba kalale phansi laphana, then labana abanye babuya bazo-investigate umfazi kamalume ukuthi umfazi kabani lo. Ugogo wathi hayi bantu bami lo umfazi kamalume lona. Ubuye eBotswana. Ugogo wahle wayilahla khona lapho ukuthi umfazi lwana ubuye eBotswana babengafuna ukuzwa nje igama lokuthi Botswana. Umama lona wayezithwele ngithi bamkhahlele esiswini lapha, bamkhahlela bathatha isigodo lapha ezebhakasi yaze bamshaya emuva lapha. Umntana abantu wayesehleli kanje and mina ngibheke something ngale ubaba kuthekala le phansi kufaka umenze lapha entanyeni lapha uyezwa ithambo liyaqhamuka, umdala uyascreama. Ubaba wascreama kayi-1, ngamuzwe screama kayi-1. Igama owalitsho wathi please why ungizwisa ubuhlungu lokuthi ungibulale. Ubaba ngathi into leyana umfana yamzondisa ngoba ubaba bamthosha almost like 3 hours. Sibhekile bemgwaza ugcina vele engasayenzi lutho, engasahlaba umkhosi, engasakhulumi, vele kungasazwakali. Ngase sizwa nje kuphela umeze nje kuphela. Then from there ubaba bamdubula, bathi bemdubulile umjitelo na wokhaweza ngapha lapha. Mina ngangihleli nje ecela umfazi kamalume. Bafika futhi umfana wamkhahlela wathi ngisondela ngapho wona, mina ngasondela nje eceleni kanje. Bamdubula ekhanda lapha umntana abantu wavela nje wahamba one time. Bathe besuka lapho bathi kithi silinikeza 5 minutes ukuthi abantu labo lebangcwabe. Uma besuka lapha nampo ba drive imoto lapha bafika bapake lapha umalume ulele khona. Umfana wami ufike ekhuphile ukuze isibhamu lapha. I'm sure umalume vele wayesefe kudala ngoba ngendlela ababemgwaze ngayo badoda kwakubuhlungu lokuyana. Kuthe kunjalo ebekhupha isibhamu lesana ebedubula umalume nampo be drive imoto behamba. Sesele ke thina lapha sodwa ngingumntwana ngila 12 years. Into engayenzayo ngasukuma. Ugogo wayekhala lapha mina ngasukuma ngathi gogo lethi ngiyobheka ukuthi kwenzakalani. Ugogo wangilandela. Uma ngifika lapha ngithi ngiyabheka ubaba lapha amanqulu wayelaphana. So hayi kwakubuhlungu bafowethu, kwakubuhlungu. Ugogo wafika wakhupha izicathulo wakhuluma nomntana wakhe, angazi ukuthi wayesithini ugogo. From there kwathiwa mina kangihambe yedinga abafana babe ngithiwa babelisa inkomo. Ngiye kuya labo ngachiya mina ugogo bengcwaba abantu labana. Uma sibuya ngathola ukuthi ugogo sebengcwabile. So kuntambama ngabo 5 lapha sisilinde nje ukuthi kube emnyama sibone iplanet senzeni. Sahlala sekumnyama lapho saba sesisuka ke sesithi khona hayi sesihamba, sokumele sibaleke lapha kulanto esinjani esilidileyo.